uvugije induru uko ugitwitse mu izina rya Yesu. hari Goliyati ugomba gupfa uyu mugoroba, hari umusozi ugomba guhirima, hari igisitaza cyari imbere yawe kigomba gushakira kikaburirwa irengero. Mwavugiriza Imana karura umuzamu w'ibiganza. Ni gute woza mu materaniro ukicara guhera saa 7 gute muzamwirinda kwari hatuye mukuru wacu gani igipfu ntazi ubwenge iyo buba uko turama dusenga twidagadure hano na data bukwari aye wewe rugitagaza kiragwira none ngo arangize wa muhungu yari umuhungu w'umunyamwuka. Abantu b'abanyamwuka ntibaba mu bitucikangire ngo tugere mu butayu. Yamavuga sasa ni mwicare mbakire ati muze icara hari kuko karabwira sebukwe ati icara hari ngo turangize kandi ntumuzi yikonfiske ntabwo umuzi impapuro yashizemo impapuro kandi uva nkubwire uriya somoroze ni umuntu Imana yabwiye imubwira ni nimero yawe uruvise Imana iramubwira ngo ugende wandikire nimero 078 combien 61 300 46 Vero sergare fare umbelele tatania bemi amboe umbelele tatania amboe ka Imana yamutegetse iminsi 70 yo kugusengera. Imana yamutegetse iminsi 70 yo kugusengera. Urumvise nusohoka hano umwandikire message uyibuke sibyo nushaka kuyandika ukiraha kugira ngo utaza kwibagirwa umubwire ngo kuri iyo message umubwire ngo Uwiteka ngo agukoresheje ubutwari kugira ngo ntabarwe. Umbelele tatania bemi amoe umbelele tata atinga nimba Imana ari yifuze ngo ndenge hano va mu ducikangire ngaho ndenga data ngo amurenge gutya ngo amurenge nama numva Imana irambwira umutima irambwira ngo urumunyedini ni gute uhawe uvuga ngo umuntu ngo areke gukoresha umwuka yavuze ngo ubwo ari sebukwe ndavuga ngo Mana umbabare irambwira ngo mubwire ngo ikimenyetso inka yiwe irahaka ngo igiye kuzovyara ngo kandi nivyara ngo izovyara akanyana ngo gafite uruhamo mu maso ngo aza iyo nyana ngo ni kuri kabyara ngo azoyite ngo izina ngo muzi ko inka zigira amazina ngo azoyite ngo irambona Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Tuje dutekereza ijimani dukorera mbega ukuntu twitaho cyane mbega ukuntu zirikana ubuzima bwacu ubuzima twishime tukiriho biratangaje cyane iby'Imana dukorera ariko itibabaje nitujya tujitaho cyane nyamara Imana nziza niwe bakuturengera iyo dusinziriye tumera nk'abapfuye mu gitondo tugihumeka
kongera kuba bazima. Ni gahunda yayo dushime. n'umugambi dufitiye. Ai biratangaje cyane iby'Imana idukorera. ai kwikibabaje ntitujya tubyitaho cyane, nyamara Imana niziza niwe makuru turengera. Sema haleluya. Hallelujah. Ihangane umuntu mwegeranye niba mutatonganye, mubwire ngo Imana ikomeye ikomerere ibigukomereye muri iki gihe. Imana ikomeye gukomerera ibigukomereye muri iki gihe. Abantu bari mu kuvuga ibitutsi bakabisubiramo. Iri jambo turisubiyemo ntacyo bitwaye. Mubwire ngo Imana ikomeye ikomerere ibigukomereye muri iki gihe. Imana ikomeye ikomerera ibigukomereye muri iki gihe. Bwana asifiwe. Ico Yesu yanyuzemo, ico Yesu yahuye naco, titwogikwepa kuko inzira yanyuzemo niyo natwe turimo. Barikiwe sana mchungaji. Paulo yaravuze ngo mugere ikirenge mu cyanje nkuko naje kigera cha Kristo. Abantu bari kugira ngo abantu babakunde Yesu baramwaza. C'est impossible. Ngo bavuge neza Yesu baramuvuze nabi, ntabwo bishoboka. Ngo bamukunde Yesu baramwaza, ntibishoboka. Ngo baza bareka kumuhimbira Yesu baramuhimbiye, ntibishoboka. Ngo sinumva impamvu abantu bangambanira ngo bicara ngo bagategura imigambi. Bakubwiye ko Yesu yari yakoze iki kugira ngo bamugambanire? Inzira Yesu yanyuzemo niyo turimo. Bityo rero keretse ukanyura ku ruhande, uri ku ruhande ho birashoboka, ariko nimba inzira urimo isa neza niyo Yesu yanyuzemo. The same challenges, the same obstacles, the same. Ai Tanganyika kadwa kalae mitunda yanaisha we, bale abantu banadeta kituma byabakoko we. Jeu Yeah. nonge azawa Maezo vage na karia. tangula be voge. Papilandre de Zeriago. Uyu mugoroba turatarama. Ego. Imana ihimbazwe. Kandi mbyumvise neza muri aka gakorasi, numvise ko hari ibintu bisa. Avuze irindi jambo rikomeye, yavuze ngo wahereye saa 7 agenda ageze hehe? Kure. Ageze kure. Ageze Kure. Tukiriza umunsi hano ngo bwire usohoke nta gihanda kivugije induru ko ugitwitse Mu izina rya Yesu. hari Goliath ugomba gupfa uyu mugoroba, hari umusozi ugomba guhirima, hari igisitaza cyari imbere yawe kigomba gushakira kikaburirwa irengero. Mwavugiriza Imana karoro muzamu ibiganza. Nigute woza mu materaniro ukicara gwera saa 7 gute muzamwirinda kudeha mu materaniro. Uvuge ngo ndi imbere y'Imana. Nimba umuntu uri imbere mufitanye ibibazo ntacyo bitwaye, nimba yarakwambuye ntacyo bitwaye. Nje naje imbere y'Imana, aravuze ngo nitwaraza, jewe ndarajije kandi singiye kwaraza agasimbaraga zanje, n'imbaraga zisumba byose. Nimugire buke turashize, nimugire buke. Sema we
asifiwe. haleluya. Ntimukaza mubyaza umusaruro amasaha y'ibiganiro bisanzwe ngo mwibagirwe kubyaza umusaruro imbere y'Imana. Nibyo. Aha jewe niho hantu gutya nzamba kumva ibitekerezo bitaye biparagurika. Iyo ngeza muri parking kozi w'Imana Eric Imana igumwije. Iyo ngeza muri parking gutya kava mu modoka nzavuga nti imishinga yaba itaragenze neza, Shema na Uziyera nuko amahoro na nyina Imana ishimwe ko yaje uyu munsi nawe, ariko nzavuga nti ibyabo nzoba mbimenya, ndabimenya mvuya, ariko ahaninji ngiye mu ruganda ibitari ku murongo ngiye kubishira ku murongo, ibiha bisakuza bijwigira bigomba guceceka. Hari imisozi yari hayimera igomba kuzika ikabura, hari ibintu biraha hirya no hino ngapasa. Kandi hari geza ngera mu rugo gutya ikintu cyari umusozi cyari kiremereye, nagera mu rugo nkagishaka nkakibura. Bwira mwegeranye ngo bya bindi nawe ubishaka ubibure. Mama ubishaka ubibure. Papa bya bindi ubishaka ubibure. Murizeye muzamura ibiganza twese muri cyoro twese. Atukukali hai. Umunsi umwe twigeze kuja ahantu njana na mukuru wanje na sebukwe giti yari umunyamasengesho uteye ubwoba yitavye Imana umwaka ushize. Tujana na sebukwe turagenda ngo dushike hakaba murumuna w'uwo mukuru wanje twari kumwe ngo tugere mu cyumba mu butayu. Uwo murumuna wa mukuru wanje haravuga ngo ese ngo kuturama dusengana ngo na data bukwari hatuye mukuru wacu gani igipfu ntazi ubwenge iyo buba uko turama dusenga twidagadure hano na data bukwari. Ayewewe gitagaza kiragwira none ngo arangize wa muhungu yari umuhungu w'umunyamwuka. Abantu b'abanyamwuka ntibaba mu bitucikangire ngo tugere mu butayu yamavuga sasa ni mwicare mbakire ati muze icara hari kuko karabwira sebukwe ati icara hari ngo turangize mukanya yagazanerekwa muri iminsi yagumye guhura n'ibigeragezo gusa, ariko yagaza yereko ngo arangize aravuga ngo umwuka aramubwiye ngo sebukwe arambye ngo narangiza murenge. Kumurenga murabizi nukuvuga ngo arambye amaguru narangiza murenge ngo amurengure ngo avuge ngo sebukwe yagaza apfusha inka cyane ngo kugira ngo inka zasebukwe ngo ntizikongere gupfa ngo abimubwire none naje mbaku no ibi nasha yewe nawe urarengereye. Sebukwe nawe uri umugabo w'umunyamwuka uteye ubwoba ngo niko Imana ivuze data ati ngaho nimba Imana ari ivuze ngo ndenge hano va mu ducikangire ngaho ndenga data ngo amurenge gutya ngo amurenge nama numva Imana irambwira umutima irambwira ngo uri umunyedini. Ni gute uhawe uvuga ngo umuntu ngo areke gukoresha umwuka yavuze ngo ubwo ari sebukwe. Ndavuga ngo Mana umbabare, irambwira ngo mubwire ngo ikimenyetso inka yiwe irahaka ngo igiye kuzovyara ngo kandi nivyara ngo izovyara akanyana ngo gafite uruhamo mu maso ngo aza iyo nyana ngo nikuri kavyara ngo azoyite ngo izina ngo muzi ko inka zigira amazina ngo azoyite ngo irambona irakura kuva uwo munsi inka ziwe ntizongeye gupfa. Imana nizo zivuga ngo gira gutya ni mu materaniro nibavuga ngo igiza y'ukuguru nta bintu byo kwibaza ngo ese ngo uyu muntu uri ruhande rwanje aravyibazaho iki nubundi karakwibazaho utarakwigizayo. Ni muzamura ibiganza mwese muheze Imana icubahiro mwavugiriza Imana karoro muzamura ibiganza. Sema haleluya.
n'ubundi karakwibaza Nivyo. n'ubundi karakwibaza. Imana ibaheze umugisha mukozi w'Imana. Asante sana. Unipe raha tele kama mto, nipite jangwa huku kwa furaha. Unipe na imani tena Yesu we, ningoje siku yako kwa bidii. Unipe na imani tena Yesu, ningoje siku yako kwa bidii. Kwa siku chache naitunza taa, nadumu kwa kuomba na kungoja we, na siku zao chunguzishapo nitamkuta, na siku we chunguzishapo nitamkuta Yesu. Kwa siku we chache ninaona shida we, zoruba zinanisumbua huku, napanda mbegu zangu nikilia, lakini napanda mbegu zangu nikilia, napanda mbegu zangu nikilia, twese napanda mbegu. Teta, j'aime les fourrières de l'eau. Napanda mbegu zangu nikilia we. Hallelujah, napanda mbegu. Weke. Napanda mbegu we. Napanda mbegu zangu nikilia. Napanda mbegu. Ai, napanda mbegu. We. Napanda mbegu zangu. Napanda mbegu zangu nikilia we. Napanda mbegu we. Napanda mbegu we. Tugiye gutanga haleluya zibiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nizo gucizira. Zicizira. Haleluya. Hari ahantu ukeneye inzira, izi haleluya zigucira inzira. Izina rya Yesu. Tubibaturira ariko tuzasarura tunezerewe. Mana we, izina rya. Dukora umurimo w'Imana bitugoye. Haleluya. Ariko umunsi wo gusarura bizarangira. Haleluya zibiri ubwira Imana ngo Mana mu nzira zawe ibihumbi, izi haleluya zunyuremo, inzira iboneke. Muba inzira iboneke. Ku mugore cyangwa umugabo inzira iboneke. Umuhamagaro inzira iboneke. Muri gahunda zaje inzira iboneke. Wazimara cyora musamu ibiganza mwese. Mwonyeganyeza ibiganza hejuru mwese. Atukuke ali ha. Imana ihimbazwe. Imana ihabwe icyubahiro. Yeme muzamwirinda gutanga haleluya y'igice. Izina rya Yesu. Haleluya isondetse muzamwirinda kwitanga. Ariko ko murataka neza basha. Uyu munsi mwatatse neza kabisa. Mwongere muheze Imana cyora musamu ibiganza. Atukuke baba Mungu mwenye nguvu na uwezo. Haleluya. Imana ihimbazwe cyane. Ntabwo icyubahiro.
burya urugo rumeze neza, urugo rwiza ruhaze rutarimo inzara, ruza rurangwa no kwiyongeza. Umuntu yagukunda neza ntaza kugabira rimwe, aza kongera. Mureke twongere iyindi haleluya imwe byose. Mwizina rya Yesu. Ay. Meraho fari atari dadirive. Imana ihimbazwe. Mwizina rya Yesu. Uzamuye amaboko gutya, Imana iravuga ngo ikugaruriye, irakugaruriye. Uruvise hari ibyanyazwe Imana igaruye. Mwizina rya Yesu. Asema Bwana wa majeshi. Haleluya, haleluya. Sibyo, hari ibyanyazwe Imana igaruye. Kandi reka kubwira, imbuto yari yararengewe n'ibyatsi, irengwa n'ibitovu, irengwa n'isovu, irengwa n'urwibi. Imana igiye kwizamura, igiye kongera ishibuke, imereka kurya kwiteke, nta kizayihagarara imbere. Asema Bwana wa majeshi. Muzamura ibiganza twese, Imana ishobora twese. Amajoro y'amarira, urumvise? Amajoro y'amarira Imana irayasezereye umunsi. Amajoro yo kurira, amajoro y'amarira Imana irayasezeye. Haleluya, haleluya. Mwokomera Imana amashini bamwize. Curanga papa. Atukuke. Igitaramo citse hasi neza. Mera salove. Ko turavyaza umunsi umusaruro. Mwizina rya Yesu. Mwumvise? Muri iki gisirimba twobwira Imana ngo Mana, urutoki rwawe rutsikamira abanzi bana. Mana we. Bibiri iravuga ngo ukuboko k'Uwiteka ngo kwaremereraga abanyeshidodi. Yego. Gira uvuge ngo Mana baremerere. Baremerere Mana we. Ongera uvuge ngo Mana baremerere. Mana Israheli baremerere. Kuko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Muri Isaya muvuge ngo we.
Yesu asifiwe. Imana ihimbaza. Mbahaye iminota 2 buri muntu nasenge abwira Imana ngo Mana ukuboko kwawe kuremerere intambara zose zindwanya n'abazihagurukije bose baremererwe mu izina rya Yesu. Mana we izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe Mana gasenze Mana ziremerere mu izina rya Yesu. 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 izina rya Yesu Kristo Mana Israel ziremerere intambara zose zindwanya. Ziremerere intambara zose zindwanya. Imbaraga zawe ziremerere. Imbaraga zawe zikora ibitangaza. Imbaraga zawe zigireho ububasha mu izina rya Tai kawira sao. Fagi fagi dase. Chambre de Zefige. Tawila chambre de Niferie. Germe de Versaro Karimaida no. Wanga wanga ya sao. Sha kanga la saila fe. Trubanização de fé. Waka waka ya sao. Fonction de presse. Ai. Ihori turengera. Mugi hechangirente. Ituberi gisubizo. Iyo tunaniwe. Isangaho yaturetse. Twiringira yuko we iza tutabara. Imana idukunda izemera ko turengana. Sema we atukuke baba mu amaboko y'umwanzi wawe agiye kuba magufi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Tumukanyage shetani tumukanyage kanyaga tumukanyage shetani tumukanyage kanyaga baba we Shetani tumukanyage kanyaga tumukanyage Shetani tumukanyage gelelele kanyaga we Shetani tumukanyage ka irembo utatekerezaga mu ibyiza niryo rigiye kukujarira umusaruro. Irembo utatekerezaga mu ibyiza niryo rigiye kukujarira umusaruro. Imana ihimbazwe. Haleluya. Nkuko Abisiraheli babonye ubutunzi babukuye mu banyegiputa bamaze kubicira abana b'imfura, niko ubutunzi bw'abanzi bawe Imana ibukugabije Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Sema we atukuke baba Mungu mwenye nguvu na wewe. Haleluya. Muvuga ngo haleluya. Haleluya. Uri wese niyongera senga bwira Imana ngo ma ubutunzi buri mu mwijima mfiteho uburenganzira nabwo nibuze mu izina rya Yesu. Mana we utuzi Corte de Ferriere de Nonga Lazari. Karta ina ifaga unagao. Wakive de kasira. Umuhanga Yesu arakora ivyo ushaka. Ai bimenywe nawe Yesu arakora. Tawila zao malangandafo shauzime de gerie feneza mbre Carriera de zakir taufaganda cabo. tangu ya Lazaro maifiga Artirike de zarta vuga en figure de figuration Wasisa se de zarta vige. torchonnement de feu Marta se de zarta vige. waka waka ya zao Watituta tarandara cabo. tromble de ferriere de Nonga Lazari Verte de zarda uvaga. shanga ya zawa Sauta vago na nganda karibani. Foge Zaira. Faila sambre de ni carriere feneso be Vage na mita osa. Soma ya langao Mwanga kariga ni mizarotari da vike. yo
ubutunzi buri mu mwijima, ubutunzi buri mu mwijima kandi ifite uburenganzira. Wata tagira zambre de niverie shauzamiri de novengela ya sao shangula zarmaida novege tandase des anges cortège de mission fonde la zarimarida no. Umva nkubwire mada, ni ukuri iminsi y'amarira Imana yarayirangije. Ni ukuri iminsi y'amarira Imana yarayirangije. Mu izina rya Yesu. Ai Cher de fe. ai Ne tarda fugaye. Mana y'imbaraga we. Mu izina rya Yesu ma. Kandi umva nkubwire, hari umuntu wasakirifye ubuzima bw'urugo rwe ngo ruzohoremo indwara, ariko ngo wewe uzabura amahoro, ngo azagira indwara azaja kwa muganga, ariko wowe ngo uzogira ibibazo utojana kwa muganga. Ngo uzogira ibibazo utojana kwa muganga, ngo utobwira abantu. Mu izina rya Yesu nibirangire. Nibirangire mu izina rya Yesu. Tawila sao malakarie Jerusalem de Garfai Shanga ya Lazaroro meive. Zana ko gatambaro kawe hano, bagushakire papier mushware uririreho amarira yanyu, ariko bitangaza biragwi. Yemwe mwotuza kakana mugatunga itoki mwese. Mu izina rya Yesu. Rangira mu izina rya Yesu. Rangira mu izina rya Yesu. Ai umbelele tata niyambe miyambo umbelele tata niyambe miyambo umbelele tata niyambe miyambo umbelele umva kubwira kandi Nebe. yahetse umwana wawe gutya aramusimbiza, sibyo? Ngo amusimbize amusingiriza igipopi, urumvise mu maboko, ngo amare kumusingiriza ibikopi. Umwana we ntashobora gusinzira adafite igipopi, ntibishoboka. Ajya asinzira aruko ari kumwe n'ibipopi. Ntashaka umuntu, urumva, ntashaka wowe, ntashaka se, ntashaka abavandimwe be, nta muntu ashaka, arashaka igipopi. Kubera ibyo yabivugiyeho, ntabwo mbivuga, ariko Trome la verta qui. Mogere. Umbelele tata niyambe miyambo umbelele tata niyambe umbelele tata niyambe miyambo umbelele tata niyambe miyambo. Hari umuntu warayakohereje message y'impapuro, kandi ntumuzi yikonfiske, ntabwo umuzi. Impapuro yashizemo impapuro, kandi uva nkubwire, uriya sumuroze ni umuntu Imana yabwiye imubwira ni nimero yawe, urumvise? Imana iramubwira ngo ugende wandikire nimero 078 combien 61 300 46. Vero sergare farta. Umbelele tata niyambe miyambo umbelele tata niyambo
yamutegetse iminsi 70 yo kugusengera. Tromela Imana yamutegetse iminsi 70 yo kugusengera. Urumvise nusohoka hano umwandikire message uyibuke sibyo nushaka kuyandika ukiraha kugira ngo utaza kwibagirwa umubwire ngo kuri iyo message umubwire ngo Uwiteka ngo agukoresheje ubutware kugira ngo ntabarwe. Umbelele tatani yambe miyamoe. Umbelele tata we. Katondo tuyamba. Kandi iyo ni muri CMTN ni Airtel sibyo ngiriya ntabwo nshaka kwivuga abantu bari abataza kwihamagaraga ngo nabazobasengera ariko iherwa na 022 Pelaso. Aho. Wobwira uwo mwegeranye ngo byaza umusaruro uyu munsi. Byaza umusaruro. Twese. Wakirime deseje. Evela Mungu ya sawina ndo ya tandi la boge. Zewine merkore. Carrière de Zakastafi. Ashe. Wijao fao. Mbere y'iyo message urumva yakohereje amafaranga ibihumbi. Urumvise. Ngomare kuyohereza hari ukuntu byagenze. Kubera ko ibintu bimaze imbere yawe imyaka 9 ni ibintu bimaze imbere yawe imyaka 9 kandi kuva iyo myaka 9 uzugenda uva kuri degere y'akababaro ukaja ku yindi ni ukuvuga ngo uzogende kandi ngo uzubabara abantu bakubona ko wonezerwa Izina rya Yesu. ariko ya Wakarme vezere de nome. Mandi la kasai de Varia tarda qui. Umbelele tatani yambe miyamoe. Umbelele Utujaze baba tukutumikie. Utujaze Unijaze baba ni mutumikie. Utujaze baba we. Utujaze baba tubutu. Utujaze
Tujaze Baba we. tujaze Baba. Wavuga ngo ya 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 ya. Tawila sa. Mawi tagila vi. Tugiye kumutwerera haleluya imwe. Sibyo? Nibyo. Amakuru yiwe ni maremare. Hako tumutwerere haleluya imwe twese. Haleluya. Abara. Umuntu hawumva ko yizeye ko kumugirira neza nawe byo tuma Imana imugirira neza. Atanga iyo haleluya neza. Ahisi gawe rigarukira utitaye ku ntege nke zawe. Izo ntege nke zawe ni Imana yokoreramo kugira ngo atabare. Turayitera pfukamye, pfukama tuyitera pfukamye. Wowe urayitera turayitera pfukamye wa mukobwa. Umbelele Tata ni yambe mi yamoe. Umbelele tata ni yambe mi yamoe. Sema we. Subira ngo ya 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 ya. Nimuvuge ngo toka. Churangasha. Hagase mu butware bw'Imana. Imisi y'amarira nirangire mu izina ryayo. Imisi y'amarira nirangire mu izina ryayo. Atukuzwe. Atukuzwe. Bwana asifiwe. Amen. Ingabo za Farao zichikitege. Ingabo za Farao. Haleluya. Ingabo za Farao zichikitege. Ingabo za Farao. Haleluya. itamuruye mu kigigicu. Itamuruye mu kigiyumuriro. Ingabo za Farao zichikitege. Ingabo za Farao zichikitege. Sema yo 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 yo. Kazu, genda ufate telefone ya Nyamuzungu kandi mugumane hari. Haleluya. Mugumana. Korodona Eva. Ai. Yo 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 yo. Moira sa. Yem. Umuntu wese ufite telefone yo yifasha. Panda. Pezi yanje naje aho papa. Moira sa go fage. Nimushaka mugume mu myanya mwari muri. Umuntu afate telefone ye. Gatondo tuyambe. Yo yo. Torna fekti gira. Ibyishimo mfite bikesha maraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu rubavu rwe. Amahoro mfite Yakesha amaraso Yesu. Atukuke babamu. Atukuzwe hai. Communication yose inyura kuri telefone yawe ikaba idafite umusaruro w'umwuka, ntigire n'umusaruro w'ibisanzwe, ntikongere kunyura kuri iyo telefone. Turashize narizi ngo muravugiriza Imana karuru.
kazu agiye gushiramo igisirimba usirimba niyo telefone mu biganza kuko kurumva hari umuntu washizemo akabogobogo urakazi nyamuzo harako wari wabonamo ifungura urebe papa muri ico kigando urebe ko nta kabogobogo wobona Karim. urakabona akabogobogo Wina tofe. Tofe la risabika. amahoro mfite nyakesha Maraso Yesu. y'agaciro yeme Taofeka. dufite imana Atire beserva. ihangana ubwira abantu batatu ngo yewe tugira imana Tugira imana muzehe we. tugira imana Tugira imana papa. Hey, mwari tugira imana papa Taira. muze tugira imana mama dufite imana muze iya dufite imana muzehe we Imana papa. papa dufite imana muze dufite imana muheze barashora muzamuye ibiganza wese kawira sa Wila with the fee. weke Alima lita lisabu ya koteve. hari urubuga uriho rw'umuntu ufite ubukwe nimba yitwa ngira umuvugizi nde ngira umuvugizi mama shawe urumvise ubwo bukwe utegetswe kubusengera iminsi urumvise ubusengera iminsi 3 uburyo uzosenga ndaza kubikwibwirira nje nyine mama biguma bitari byakure twamuzuba ay dutetere daye we dutetere Jova we dutetere Imana we dutetere Jova we dutetere daye we dutetere daye we dutetere Imana we dutetere data we tawila sauma waka iyo minsi 3 ugazoyisenga urumvise nawe uzosengera musaza we hari umuvandimwe we warwaye he mupima aho yarwaye mwebwe mumeze gute uko muri urusengero nta wundi muntu wawerekwa pi atukuke yari yahaye Hallelujah. mwogirira Imana guca yemewe urumvise yarwaye gutya iyi misi ijosi biri naha urumvise kandi byavuye kuki ku rutoki rw'igikumwe rw'igiheko bashize mu musego yari yiseguye n'ubu bari ku bitaro ariko Imana nizomukiza urumvise abaganga bazokozaho urutoki Imana ikize urumvise yeme ntimwovuza akaruru ngo kiriya giheko gishe sahari kazi umubaze nimba uwo musaza wari ko arwaye hanyuma dukomeze nibyo okay hanyuma ikindi niki kindi hasigaye ikintu kimwe amasaha yagiye igitangaza cabaye bwana sifiwe yeme murizeye Yego. kongiye kubika ya telefone oya mwe muretse kubika Bombera. kontakte zose
kominikasiyo zose zidafite agaciro, zitubahisha Imana, zitagira umusaruro, zidafite icyo zitwungura. mu izina rya Yesu. Urumva muheruka kumvuga na mama wawe, mwaramvuze seme muzamumvuga jewe amatwi yanje yari igihe azagera ahantu hamwe n'ahantu, ariko mwamvuze neza, sivyo? Intebe wari wicayemo mumvuga, sivyo? Uraza kuyicaramo uvuge ngo ma dore birya twavugaga, iyubahishe. Nta muntu wobikora, nta muntu ubishoboye, iyubahishe. Kandi ukiva hano urumvise utamusuhuje, udasuhuje abakozi, udasuhuje nde, wamuge urava hano n'ubu nyine ahubwo genda muheze telefone wamugenda kandebe ko ari cyo nasigaranye hano ngo heze itike akira umuheze ufate moto. Urumvise umuntu wenyine muvugana n'umumotari, urumvise abandi bantu bose urabavugisha umaze kuvuga aya magambo umwuka avuze, wicaye harya wari wicaye mumvuga na mukecuru bitangaza birakwiye. Panda Hawi alifavize longea katonda Safari tambula kaso. Sema ya Haimidiwe buri wese agiye gusirimba afite telefone mu kuboko kwiwe, kontakte zose zidafite agaciro Imana zikuvaneho. Nimwihangane muhaguruke turahita dusoza. Curanga papa ureke kwihutaga, iyo mwihusa abakecuru baza basigara. Uyifate mu kuboko kw'iburyo. Waka. Moisira hejuru gushema. Wamana we. Uvuge ngo Mana y'imbaraga ni wowe uzabo duhura. Subiramo, ni wowe uzabo duhura. Ntibiba byagutunguye. Abatafitiye inyungu nohindura cyangwa ngo bampindure. Ku ruhande abankerereza babikoze igihe kirekire. Uyu munsi birarangiye. Ongera izamu uvuge ngo Mana y'imbaraga. Kontakte zindyarya. Kominikasiyo z'uburyarya zite hanze. Ariko none igitangaza kiragwira. Ongera uzamure hejuru. Mungu mutakatifu. Vuga ngo nizeye imbaraga zawe. Nizeye amaboko yawe. Nizeye ubutware bwawe. Ntabwo ujya unanirwa. Tuje uburukugira. Inzira zawe ni ibihumbi.
kugira ngo ngirire neza kugira ngo ungirire neza niteguye kugira neza kwawe niteguye kugira neza kwawe abajemera muvugiriza Imana karuru mujana amahoro y'Imana ibane nawe